Muraho neza, nizere ko aho muri hose ku isi yose mudukurikira nta kibazo mufite. Ese mukunda ibyo Tohoza Inoti dukora? Niba ariko bimeze, mudushyigikire rero. Icya mbere murebe iyi video muyirangize, icya kabiri mukande kuri subscribe n'inzogera, icya gatatu mukande igikumwe na share. Uyu munsi turaza kwiga isoko rya YouTube. Ese ubu wakora YouTube yakwinjiza ngahe? Kugira ngo tuze kubimenya, turaza kureba ama YouTube channel y'abanyarwanda atandukanye azwi, turebe ayo baba binjiza. Bityo biraduha ishusho ry'ukuntu binjiza, bibe byatuma tuvuga tuti burya bya bintu wabishyiramo imbaraga n'igihe byamutunga, cyangwa tuti se wapi bya bintu nuko cyatsa nuko umusitari gusa ntacyo ubona mu mafaranga winjiza. Rero ibyo ni nko kwiga isoko. Uyu munsi turiga isoko rya YouTube duhereye ku macano yo mu Rwanda. Ariko mbere turabanza turebe ese Tohoza Inoti YouTube channel yacu igeze he yuzuza ya masaha igihumbi yari asigaye, dore ko ari yonyine yari asigaye. Kugira ngo tubibone turajya muri YouTube studio nkuko mubibona turi gufungura, nuko internet iri kugenda buhoro, ariko mu kanya bigira bifungutse. Icyo nzi cyo nuko uko umunsi wira undi ugataha amasaha aragabanuka. Twageze muri YouTube studio, hanyuma ugakanda kuri monetization, ni kuri kariya kameni gafite ikimenyetso cy'idolari. Twagezemo, nkuko mubizi aba subscribers twari twarabujuje kera hashize iminsi, tugeze ku 1090. Icyo ntago kikiri ikibazo, murabona ko hariho na view. Icyo twari dusigaje na amasaha. Ubushize tureba twari dufite amasaha 3000, none ubu hamaze kuvaho 83. Ni ukuvuga ko dusigaje amasaha 917. Ibyo bikaba biduha icyizere cy'uko mu minsi mikeya, mu minsi itari myinshi, turaba tubujuje. Reke noneho dutangire turebe za YouTube channel zizwi mu Rwanda cyangwa se z'abanyarwanda. Birashoboka ko izo nahisemo atari izo wowe wahitamo, birashoboka ko hari izo ari zirusha izo nahisemo. Ubwo niba hari iyo ukeka irusha izi ngizi, waza kuzivuga muri comment. Kugira ngo tubashe kumenya YouTube channel nahisemo Kigali Today, mpitamo Afrimax, mpitamo Red Blue GD, mpitamo Igihe, mpitamo n'Isimbi. Izo nizo YouTube channel tuza kurebera imibare. Kugira ngo tuze kumenya amafaranga binjiza, turakoresha igikoresho tools cyo kuri internet cyitwa Social Blade. Nkuko mukibona hariya cyitwa Social Blade, gitanga imibare y'ama YouTube channel, ushobora ku buryo ushobora kumenya YouTube channel iyo ari yo yose. Iyo rero wayifunguye wanditse Social Blade hariya hejuru bashyira address ya website ugiye gufungura, hafunguka page nk'iyi. Hanyuma YouTube channel wifuza kumenya imibare yayo, ukayandika muri iriya search nkuko ubibona hariya. Tugiye kubanza kuri Kigali Today. Kigali Today hafungutse page irimo za Kigali Today nyinshi, ariko iyo twifuza ni iyi ngiyi izwi cyane mu Rwanda, ifite n'aba subscribers benshi 300,000. Icyo gihe ukanda kuri select, hanyuma ikaza gufungura page iriho imibare
y'iyo wahisemo. Iyi twayifunguye twayigezemo, urabona ko ari Kigali Today, igishushanyo cya header, ikone yayo no mu statistique dutandukanye. Ikindi gihe tuzajya tureba izindi statistique, ariko uyu munsi cyane cyane izidushishikarije ni izijyanye n'amafaranga yinjiza nk'uko turi kwiga isoko. Kigali Today rero, Kigali Today ni YouTube channel yatangiye kera nk'uko mubibona, yatangiye kuri 20 z'ukwa 10 2011, imaze imyaka nyinshi 9 yose, hafi 9. Ifite yashyizeho kugeza ubu amavideo 1918, bivuga ko barakora bihagije. Ni nkaho mu mwaka bashyiraho amavideo nk'ijana na 80. Ifite aba subscribers 337,000, benshi. Ariko ikintu ifite cy'umwihariko ni uko amavideo yabo arebwa cyane mu buryo bushimishije. Rero Kigali Today urebye muri Social Blade nk'uko mubibona hano, niyo ya mbere mu Rwanda, niyo YouTube channel iri ku mwanya wa mbere mu Rwanda ukurikije Social Blade. Naho ikaba, turebe ku mafaranga yinjiza ku kwezi. Bavuga ko yinjiza hagati y'amadolari 480 n'amadolari 7,700 ku kwezi. Iki ni icyegeranyo kubera ko amafaranga umuntu yinjiza kuri YouTube agengwa n'ibintu byinshi, agengwa naho abakurebye bari igihugu bari barimo, agengwa n'abakiriya YouTube yabonye, nimba yarabonye abishyura benshi, nimba yarabonye abishyura makeya, agengwa n'ubwiza bw'ibyo washyizeho. Mbese ni byinshi cyane, ariyo mpamvu bashyiramo icyegeranyo. Amakeya Kigali Today yinjiza ku kwezi ni 480, amenshi ni 7,700. Urumva ko harimo akantu, nubwo Kigali Today kugira ngo ikore ariya amavideo iba yashyizemo imbaraga nyinshi n'abakozi benshi. Ku mwaka yinjiza hagati y'amadolari 5,800 n'amadolari 92,000. Rero amafaranga tuzajya tuyashyira mu manyarwanda kugira ngo tubyumve neza. Ku kwezi Kigali Today yinjiza 480 na miliyoni 7,700. Ni naho hagati, ni nkaho twafashe ku idolari ari 1,000. Kigali Today rero ku mwaka yinjiza miliyoni 5,800, hagati ya miliyoni 5,800 na miliyoni 92 n'ibihumbi 100. Urumva ko harimo akantu. Burya bya bintu umuntu yabitamo igihe. Twimukiye kuri Afrimax. Afrimax nayo n'indi YouTube channel izwi cyane. Abibutsa ko hari YouTube channel mwaho muzi mukeneye kureba kumenya imibare yayo, mushobora kubyandika muri comment y'iyi video, bityo nayo tukazayireba. Wasanga izo nahisemo atari izo nyazo. Afrimax TV rero yo ni ejo bundi, ntabwo ari kimwe na Kigali Today imaze imyaka 9. Afrimax yo imaze imyaka 2 gusa, bivuze ko bashyizemo imbaraga nyinshi cyane mu gukora, barashabutse. Ifite aba subscribers baruta aba Kigali Today, nubwo bamaze imyaka 2 baragakoze. Amavideo yabo amaze kurebwa inshuro 71,296,000. Murumva ko bari kuyingayinga Kigali Today mu kurebwa. Amafaranga rero bo binjiza amafaranga aruta aya Kigali Today. Binjiza hagati ya madolari 1,300 ku kwezi
n'ibihumbi 21 ku kwezi. Ubwo ni 1,1,300,000 y'abanyarwanda na 1,21,400,000 dufashe ko idolari ari 1,000 kuko biri hafi kuhagera. Ku mwaka binjiza ibihumbi 16,100 by'amadolari na n'ibihumbi 256,900 by'amadolari. Ubwo dushyize mu manyarwanda ni hagati ya miliyoni 16,100,000 na miliyoni 256,900. Murabona ko bya bintu bifite akantu. Twimukiye ku yindi, kuri Red Blue JD studio yigeze gukomera cyane, ndetse ni nayo ifite subscribers ba mbere muri YouTube channel zizwi mu Rwanda. Yatangiye muri 2017, ifite imyaka 3. Kuri 23 z'ukwa karindwi imaze kugira views kugeza ubu muzo tumaze kubona, nifite views menshi kuko ifite miliyoni 115. Ifite subscribers 510,000. Ariko iyo urebye ku mafaranga binjiza, nubwo ari ifite views ya mbere mu Rwanda, nubwo ari ifite subscribers benshi mu Rwanda, ariko kugeza ubu muzo tumaze kubona ni ifite amafaranga makeya, kuko yinjiza hagati y'amadolari 178 na n'ibihumbi 2,800 by'amadolari. Ni ukuvuga mu manyarwanda ibihumbi 178 na miliyoni 2,800 z'amanyarwanda ku kwezi. Wareba ku mwaka ni hagati y'amadolari ibihumbi 2,100 n'amadolari ibihumbi 34,100. Bivuze mu manyarwanda ni hagati ya miliyoni 2 n'ibihumbi 100 na miliyoni 34 n'ibihumbi 100 ku mwaka. Urumva ko naba nubwo bafite subscribers benshi, views menshi kurusha abo tumaze kubona, ariko nibo binjiza makeya kubera za mpamvu zose nababwiye, kandi tuzareba mu zindi video zizakurikira impamvu umuntu ashobora kuba arebwa cyane kurusha undi, ariko urebwa cyane akinjiza makeya kurusha urebwa gakeya. Izo mpamvu nazo tuzazikorera video tuzirebe. Dukurikizeho igihe nayo ni YouTube channel imaze igihe, cyane cyane ko inashingiye kuri website ikomeye cyane mu Rwanda. Website igomba kuba ariyo ya nyuma, ya mbere ngo nanjye ya nyuma mu Rwanda. Urabona ko nayo imaze imyaka 9, yo yarayujuje kera kuko ni mu kwa kane itariki 14 nibwo yafunguwe. Ifite views, video yayo amaze kurebwa inshuro miliyoni 41,300. Ifite subscribers bakeya ukurikije abo tumaze kubona bose, niyo ifite subscribers bakeya. Rero ubu ngubu tureba amafaranga yinjiza. Amafaranga yinjiza ni amadolari ku kwezi, ni hagati y'amadolari 178 n'amadolari 2,800 ku kwezi. Ngo ni ukuvuga mu manyarwanda ni ibihumbi 174 na miliyoni 2,800 ku kwezi. Twareba ku mwaka ni hagati y'amadolari 2,100 n'amadolari 33,500. Twashyira mu manyarwanda ni hagati ya miliyoni 2 n'ibihumbi 100
na miliyoni 33 n'ibihumbi 500. Iyo ni igihe. Dukomeje kuri YouTube channel ya nyuma muzo nahisemo ni Isimbi. Isimbi nayo ni YouTube channel izwi cyane. YouTube channel izwi cyane. Nayo imaze imyaka 3 kuko yashinzwe kuri 29 z'ukwa 9 2017. Video zazo zimaze kurebwa inshuro miliyoni 46 n'ibihumbi 777. Ifite aba subscribers ibihumbi 127. Murabona ko nabo ni bakeya, kugeza ubu niyo ifite bakeya muzo nahisemo. Ariko twise tureba ku mafaranga yinjiza amadolari, hagati y'amadolari 736 ku kwezi n'amadolari 11,800 ku kwezi. Twashyira mu manyarwanda n'amadolari n'amanyarwanda 736 na miliyoni 11 n'ibihumbi 800. Twareba rero ku mwaka ayo yinjiza ni hagati y'amadolari 8,800 n'amadolari 101,400 mu manyarwanda. Ubwo ku mwaka ni hagati ya miliyoni 8 n'ibihumbi 800 na miliyoni 101 n'ibihumbi 400. Muri aya ma YouTube channel yose iyinjiza menshi ni Afrimax, kuko amake yinjiza ku kwezi twasanze ari 3 cy'amadolari. 3. Rero mureke turebe ese tohoza inoti yacu yo yaba iyo turamuka twarujuje monetization twaba twinjiza ngahe. Reka turebe. Turacyari akana gatoya. Tohoza inoti imaze umwaka urengaho amezi, kuko yatangiye kuri 24, twayifunguye kuri 24 z'ukwa mbere 2019. Ifite ama views 55,956. Dufite aba subscribers 1,090. Turebye rero ku mafaranga twaba twinjiza iyo tuba twarujuje monetization, ubu twari kuba twinjiza ku kwezi hagati y'amadolari 18 na 223. Ubwo no kuvuga ibihumbi 10, hagati y'ibihumbi 14 by'amanyarwanda n'ibihumbi 223 ku kwezi. Tugiye kureba ku mwaka twaba twinjiza iyo tuba twarujuje ibisabwa, ari amasaha dusigaje nituramuka tuyuzuza. Aho tugeze ubu twakagomba kuba twinjiza amadolari hagati y'amadolari 167 ku mwaka n'ibihumbi 2,700 ku mwaka. Mu manyarwanda rero ni ibihumbi 167 ku mwaka na miliyoni 2 n'ibihumbi 700 ku mwaka. Icyo bigaragaza rero ni iki? Ni ukuvuga ko ibyo byose amafaranga arimo. Twebwe turamutse tuyise tubona monetization, aya ntabwo yadutunga rwose.
ariko uko tuzagenda dushyiramo imbaraga, mwabonye ko hari ababona miliyoni 300 ku kwezi, turabona 700,000 ku kwezi. Ayo ni makeya. Iyo isoko ryagenze neza mwabonye ko yiyongera. Nk'ubu natwe hano kuri Tohoza Inoti turamutse tubonye aya maximum, yaba ari amafaranga meza, harimo agashahara keza. Murabona ko birashoboka. Igisigaje ni ugutangira. Namwe mutekereze icyo mwakoraho YouTube channel. Subject: ese muzajya mutanga interview ku ndaya? Ese muzajya mushaka abastari? Ese muzajya mutanga inyigisho? Bizaterwa namwe n'imbaraga muzaba mufite na objective. Ubwo rero murakoze, mwabonye ko dusigaje amasaha 917. Turasaba ubufasha bwanyu. Mu kuduha ubufasha bwanyu ni kuzajya mugerageza kureba video zacu mukazirangiza, kugira ngo amasaha y'amaviews yacu yiyongere, tuyagereho vuba. Mukabisangiza na bagenzi banyu ku mbuga nkoranyambaga zanyu, mukora share. Niba mutari mwakora subscribe, mugakora subscribe, kandi mukajya munatanga ibitekerezo byanyu. Nk'uyu munsi igitekerezo tubasaba nuko mwatwereka YouTube channel irusha izi ngizi kwinjiza amafaranga mukoresheje iki gikoresho cya Social Blade. Wasanga hariyo mwaba muzi. Ahasigaye rero imbaraga zanyu zirakenewe, kandi murabeho, murota Imana, muhahe muronke bitewe n'igice cy'isi mugezeho cyangwa igihe murebeye iyi video. Bye bye. Ese mwakunze ibyo twabagejejeho? Niba ariko bimeze, mudushyigikire rero. Icya mbere murebe iyi video muyirangize, icya kabiri mukande kuri subscribe n'inzogera, icya gatatu mukande igikumwe na share.